ibice 9 shahidi ya 9 umurongo wa 15 mstari wa 12 tu. turongera tugaruke haruguru Taongeza turudie juu tusome umurongo wa 10 tusome na mstari wa 10. turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Erega nta muntu uzi igihe cye, kuko amafi afatwa mu rushundura n'inyoni zikagwa mu mutego, niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba iyo abaguye gitumo. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe ukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzaja nta mirimo nta migambi uzahabona, habe no kumenya cyangwa ubwenge kandi. Zaburi ya 39. Zaburi 39. Zaburi 39. Yanzia mstari wa 5 tu. Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi ikennye. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Itara cyacu Imana Niyombaraga umusengero kwera, turi imbere y'ukuboko kwawe, turi imbere y'amaso hawe, turi imbere y'ubushake bwawe. Bino ukorane natwe, utaramanuka twegeshe amaraso yawe, uze uyatumingagire, nuko numara kutweza natwe turera. Dawudi aravuga ati unyezeshe ezobu nanjye ndera. Natwe turaje kugira ngo utwezeshe ayo maraso. Uze muri aya magambo make tumaze gusoma, uze uyagabire imitima y'ubwoko bwawe guteraniye aha ngaha. Abarwayi ubakize, abanyantege nke ubahereze imbaraga, abatendeburitse ubiteho, abashonje ubahaze ibyo kurya. Ubane natwe gutangira kugeza ku iherezo. Je na mwene data kandi n'abicaye tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Turicara Tutaketi. shimira Imana cyane, Nashukuru Mungu sana. tugiriye neza kuri uyu mugoroba, Neema jioni ya leo. kandi si uyu mugoroba gusa, Wala si jioni tu. usibye ko ari iby'agaciro Ila ni ya kubona dhamani. ko uyu mugoroba yongeye ku minsi yacu. Ona hii jioni tena kuja kwa Nubwo masiku iminsi yetu. yacu igenda ishira, Kama siku zetu ariko no zinaisha. kugaruka k'umwami Inakuja kwa nako Bwana. kuratwegereye. Icyamba umwami akazasanga umutima wawe, imitima yacu igifite urukumbuzi rwo kuza kwe. Ya kurudia kwake. Icyamba Cha kunipa. umwami wacu Mfalme wetu. akazagaruka, Akirudia. imitima yacu kimufitiye urukumbuzi. Sina shauku. Kugaruka kwe kuratwegereye cyane Ya kwake kukaribu sana. kuruta igihe twizeye. Zaidi kama vile Ariko tuliamini. none Lakini yatwongereye n'uyu munsi. alituongezea na hii siku. Wari umaze 5, Aliyemaliza miaka 5. yagize 6, Alimaliza 6. abigize 50, hiyongereyeho gumwe. Aliongezewa kwa moja. Urumva iri kugenda ishira Nasikia inaenda na kusha. kandi yiyongera, Tena jiongeza. kuko uko buca Kama vile mnakuja. niko bwongera kwira. Vile tena mnaingia. Ariko Lakini ntabwo ariko bizahaza. hiyo Umunsi uzaba umwe uwo twategereje azaza, tuzamubona. mtazamo. Naho waba warapfuye Utakulifariki. ufite kwizera muri wewe, Kuamini ndani yako. umwiringiye. Kutumainia. Yobu aravuga ati Yobu anasema icyo nicyo ni kimwe, najua kimoja. ibyiringiro mfite Bali nayo. naho umubiri wanjye washira, Mwili ariko nzareba umwami wanjye, nzamureba n'amaso yanjye, ntabwo nzamureba n'amaso y'undi. Kandi umutima wanjye umazwe n'urukundo
munsi icyampa nawe umutima wawe ugakumbura uwo mwanya. unakuwa na shauku ya ule mfalme. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Duherukana turi kuganira amagambo meza, Kwa pamoja tukizungumza maneno mazuri. ariko ntabwo ari yo yatuzanye, Lakini hatuweza ariko kandi ni amagambo y'Imana yatuzanye. imani ya Mungu ndio tuleta tu. Kuri uyu mugoroba rero Jioni ya leo turaganira andi magambo tutazungumza maneno mengine. nayo yo kudufasha mu rugendo rwacu. Haya kutusaidia ndani ya Igihe safari. twaganiriye Wakati tulizungumza ko icyubahiro ari icy'Imana, heshima ni ya Mungu. twongeye kuganira Tunaweza tuganira ibindi, kuzungumza mengine. twongeye kuganira Imana iradutambagiza, ndetse no mu bandi bakozi bayo Watumishi wake Imana ibana natwe. Mungu anaishi na sisi. Ati icyampa Cha kunipa hahirwa heri itorero kanisa rifite amagambo y'ubuhanuzi. liko na neno la Hahirwa itorero rifite umuhanuzi. Hahirwa itorero ry'Imana ibaraho gukiranura. hesabu kwa haki. Ese nawe se wabikumbura? Wewe hawezi kuwa na shauku ya Dusomye indirimbo ya Dawidi, Nasoma nyimbo ya Daudi. twongera dusoma mu gitabo cy'umubwiriza, Nasoma tena kitabu cha Mhubiri. ariko ni amagambo meza, Lakini maneno mazuri. ariko ni amagambo ateye ubwoba, Ni maneno kandi ni yanayofundisha. amagambo atwigisha Maneno yanayotufundisha. kugira ngo dutungane. Kusudi kabisa tu kuwa wazuri. Igihe uzabona Wakati taona ibintu biri gukora mambo yanatendeka ibikunezeza, havikufurahishi, uzaba umeze nk'umubyeyi utakuwa kama mzazi. wumvishije umwana uri kuririra mu Nasikia cyumba, mtoto analia ndani ubwo ya haba atarice, dawa inakuwa si apfa yake. kuba afite muri we Anakuwa ndani yake umutima w'umubyeyi. moyo wa uzazi. Ashobora kuba nawe yarabyaye, Nayo kualisha zala. nta kintu na kimwe kigomba kumutangira, Unataka kitu kimoja. arirukanka vuba vuba aje kureba uriya mwana. Natwe iyo tuririye Imana yacu tukabwira ngo dukeneye ibyo kurya, imanurwa no kutugaburira. Anashuka cho tubakulie. Ariko igihe uzabona umubyeyi atitaye ku mwana kurira, Sasa shughulike cha uzamenye uwo mubyeyi uelewe ule ko mzazi muri we ndani yake. hatarimo nyababyeyi. Umubyeyi ufite nyababyeyi yumva gutaka k'umwana. N'Imana yacu tutaba umubyeyi ufite nyababyeyi yumva gutaka kwacu. Kuomboleza kwetu. Mose ari mu Egiputa, Mose alikuwa ndani ya Imana iramuhamagara, Mungu anamuita, iramubwira iti anamwambia eti nshaka kukohereza, nataka kutuma ubu ari we ucungura ubu bwoko, wewe uende ukomboe ureyo, kuko imibabaro yabwo yangezeho, kuko imibabaro yabwo ndayizi. kusudi yao na Imana yajua ari umubyeyi wali mzazi ibakurayo, na watoa huko. natwe Imana yacu ntacyo tuzayisaba, Lakini Mungu uriye kukiduha. Nta kindi dukeneye kuko yadutunganye. Izakitunganyiriza he? Ni mu ijambo ryayo, nta handi. Nuryumva rikagutera ubwoba, ukavuga uti ibyo bitaraba nanjye nkeneye guhinduka. Turaganira ijambo rigira riti, ese wabuze umunsi wawe? unaelewa siku yako? Unaielewa? Umunsi wako. Wabuze umunsi wawe? Unaelewa siku yako? Twaba tuzi umunsi wacu? Unaelewa kwa siku yetu? Umunsi wacu urabona? Siku yetu iko. Umunsi wawe Siku yako ni none. ni leo. Siku yangu Umunsi wanje ni leo. ni none. Siku yako Umunsi wawe ni leo. ni none. Umunsi wacu Masiku yetu n'uyu ni kuko niwo juu. turukumviramo Tunasikia ijwi ry'imbabazi, neno la hema. ijwi ryo kubabarira, ijwi ryo kutubuza ibibi, ijwi ryo kutwegereza hafi y'Uwiteka. Karibisha karibu na Bwana. Ese wabuze umunsi wawe? Kweli unaelewa siku yako? Wabuze? Unaelewa? Turasubira hahandi twasoma. Tutarudia mahali tulisoma. Umubwiriza Mhubiri ibice n'icenda, kabisa shari ya 9 umurongo wa 12. Dawani wa 12. Erega nta muntu uzi igihe cye, kuko amafi afatwa n'urushundura n'inyoni zikagwa mu mutego, uko niko abantu nabo bategwa mu gihe c'amakuba
iyo abaguye gitumo. Wakati wa taabu, igihe kigoye, wakati wa shida, igihe kibazo, wakati wa tatizo, igihe kigoranye, saa ni saha, isaha ni isaha, saa na dakika, isaha ni minota, unaweza ukabakilia kule, ushobora gusigara aho. lakini Mungu Ariko Imana mwenye rehema imbabazi ameturehemu, ameturehemia, ametusamehe, aliturudisha siku ya leo ili siku hii kugira ngo uyu munsi ihesabiwe juu ya siku zetu. nawo ubarwe ku minsi yacu. Ha Mungu n'umwe, hakuna hata mtu mmoja usigihe cye anaelewa siku yake kuko amafi kama vile samaki. wakati wavuaji wanatupia nyavu, igihe abarobyi batereye urushundura inarudia na samaki, rugarukana isamaki, au inarudia na munyonge, au inarudia na chura, au inarudia na jiwe, au majani. Natwe niko tumesi. Na sisi ni kama hivyo. Iyo barobyi wakati wavuaji banazuru senga pita kabisa nyaya uzana samaki, inaleta samaki, amafi, ile samaki, ayo mafi yaje, samaki kikuja igihe cyaho kiba kirangiye, ariko yao yasigayemo aba yarokotse bongeye guterera isamaki yabibonye kugeza ukuri ntabwo yajayo, nubwo haba harimo ibiri guhumura ntabwo yabijaho. kuja kule iwacu biri kutwigisha iki? wewe tunatufundisha nini? Igihe kiri Ninewe, wakati wa Ninewe mwarebye ibyagenze, unaangalia kama vile vilikuwa, bumvishije iby'Uwiteka, sikia sauti ya Bwana, birika mu mukungugu, wanaje kukuta ndani ya Imana irababarira, Mungu inawasamehe. igihe cy'Isodoma, wakati wa Sodoma banze kumva ijwi ry'Imana, kusikia sauti ya Imana imanura umuriro, Mungu anashusha moto kubw'itegeko ya amri, burabatwika. na warunguza. Hari ibyo batari babonye, walikuwa na wakona kitu. umunsi wawe, siku yako ni leo. ese wawe umunsi wawe, wewe unaelewa siku yako, kuko uyu munsi kwa hii siku ni wumva ijwi ry'Uwiteka, ya sauti ya Bwana, ntiwinangire umutima, usifanye moyo mgumu, ahubwo umutima wawe moyo wako woroshe, numara kuworosha Imana nayo yinjiremo, yinjira binyuze he? Ariko wemere amagambo y'Imana. neno la Mungu. Erega nta muntu uzi igihe cye, kuna mtu anajua siku yake, uko amafi kama vile samaki afatwa n'urushundura kamata ndani ya nyama, n'inyoni zikagwa mu mutego, kwa ndani kabisa ya wategaji, ngo niko abantu nabo bategwa, kama vile na watu nao kabisa wanakuwa ndani ya mtego. igihe cy'amakuba iyo abavuye gitumo, amakuba ntagateguza kabisa jari haikuandae. Amakuba aza nk'inkuru y'umuyaga, inakuwa kama kabisa amakuba aza nk'agashuruza, amakuba aza nk'imvura, inakuja kama mvula. ariko bene data bashibaje ndugu kandi bakundwa, kuri uyu mugoroba hii jioni niwo munsi wacu. ndio siku yetu. Rero uwo munsi utaragera, ile siku kama n'ibyo bibazo, na ile tatizo, uwo muyaga, kama ile pepo, uwo mutego, ile mtego wari warushundura, ile nyavu, byari bisabye ngo inakuomba tuyegereze Uwiteka, karibie, kuko uyu ari wo munsi wacu. Umunsi wacu wo kwegerana n'Imana n'uyu munsi, we kurindira ejo, we kurindira ejo bundi, kuko ejo bundi nahaba ejo bundi, ejo nahaba azagera ejo. Ariko twebwe dukora imirimo, twumva ijambo, nk'abarazamurwa nimugoroba, twumva ijambo nk'abataraba kuri iyi si. wale wasio wa ulimwengu. Umurongo wacu Mstari wa 10. umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe, uwukorane umwete. Umurimo wa buri muntu, kazi ya kila mtu, ukuboko kwe kuramburiye, ndilo linanyoshia mkono wako, nubwo waba uri umurozi, ingawa akwe mlozi. igihe cy'imirimo yose wakati wa kazi kigiye kugera ku iherezo. Niba umujura, igihe cyabyo
kigeze ku iherezo. Niba uri umusambanyi igihe cyabyo kigeze ku iherezo. Niba uri umusinzi icyo gihe nacyo kiri ku iherezo. Niba ufite urwangano igihe cy'urwangano kiri kugera ku iherezo. Ariko hari ikitazahanga. Umugabo witwa Rukundo akahoraho iteka ryose. Kandi uwo mugabo uba utuye mu bwami bwa Papa. Ariko igihe cy'urwangano wakati yake inawadia. Igihe turimo nicyo dushaka mu maso y'Imana. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe. Ukorane umwete kuko ikuzimu aho uzaje nta mirimo nta migambi uzahabona. Haba no kumenya cyangwa ubwenge. Imirimo y'abakozi bose n'igihe cyo kubwiriza kigiye kugera ku iherezo. Igihe cyo gusaba imbabazi kigiye kugera ku iherezo. Siku yako siku yangu leo. Amena. Leka nikuulize ikibazo. Acha nikuulize swali. None utegereje iki? Wewe sasa unachunga nini? None utegereje iki? Wewe unachunga nini? Umurimo wawe wose yako yote werekejeho amaboko yako mikono yako. Yitumike na bidii. Kwa sababu kazi zote zinafika ukingoni. Wakati wa rehema inafika ukingoni. None unagauka jahe. Sasa wewe unatoka wapi? None ndimo warekeraho. Kigihe kirangiye. Mbona wakati uzabikorera he? Igihe cy'abasinzi kigiye kurangira. Abarogo ntabwo bazajya kugurira. Wale wanarogo utapata nafasi ya abasambanyi ntabwo bazajya baraye. Igihe kirarangiye. Wakati na wadia. N'igihe cyo gupima inzoga kigiye guhagarara. Kupima pombe na uzasubira he? Uwiteka ari guhamagara. Abaganga barashaka Amena. Saburi. Uragaruka cyane. Unatoka wapi unaelekea wapi? Ikibazo. Swali. None utegereje iki? Wewe unachunga nini? Utegereje iki? Unachunga nini? Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye. Menye ko ndi igikenya. Uwo ninde? Wewe ni nani? Uwiteka Bwana ni Daudi. Wewe ni Daudi. Umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye. Menye ko ndi igikenya. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki. Igihe cy'ubugingo bwanje kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Ku murongo wa karindwi mstari wa 7. ni ukuri umuntu wese agenda nk'igicucu. Ni ukuri bahagarikira umutima ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazi uzamujyana. Mwami none tegereje iki? Ni wowe niringira. Unkize ibicumuro byanje byose. Tumbindure n'ugutukwa n'abapfu bose. Amen. Kuki wahinduka? Kwa nini unabadilika? Isenga y'abapagani. Unakuwa kabisa. Kubera iki umutima wawe? Kubera iki umutima wawe? Ni moyo wako. Watsi Uwiteka. Na unyang'anya kwa wohereza abapagani. Upatia watu Uwiteka akakumenyesheje urugero rw'iminsi yawe. Akabamenyesheje urugero rw'iminsi yaje. None dutegereje iki? Tunachunga nini? Dawudi aravuze ati tumwiringire, tumwiringire, tumutumainie. Ubwiriza ati mhubiri ati nta muntu
n'umwe uzi igihe cye. Na mtu mmoja anaelewa siku Ukamata zake. afatwa Kama n'urushundura, vile samaki inyoni zikagwa mu mutego, natwe abana b'abantu ndani ya mtego. niko tumeze. Kama Iyo wanadamu duhuye n'ibyaha, iyo duhuye n'amakuba ana shida gakakugwa tukagituma, tuamkia natwe tumeze nk'inyoni, sisi tuko kama tumeze ndege, nk'amafi. tuko kama samaki. None imirimo y'Uwiteka dukora, Kazi ya Bwana imirimo yose dukora kazi zote tunafanya. tuyikorane umwete, tugiye kugera ku iherezo. Tutafika kwa mwisho. Nyuma yo gupfa Baadaye ya kufariki, hakongera gukora. Bwana Nyuma kutuka yo tena. gupfa Baadaye ya kufariki, ni umuzuko. kufufuka. Nyuma yo gupfa Baadaye ya kufariki, ni ugucirwa urubanza. Ese uzajya he? wewe utaenda wapi? Gukorera Imana yawe, Tumikia Mungu wako. gukorera Imana yacu, Tumikia Mungu wako. gukorera Imana yacu Tumikia Mungu wetu. n'uyu munsi. Siku ya leo. Ijambo nabaganirizaga Leo nini? nilikuwa nawazungumzia ni hii. Umunsi wawe ni Siku uwuhe? yako ni ipi? Umunsi wawe ni uyu munsi. Siku wako ni Buri leo. Uwiteka ugifite uburyo, Tumikia Mungu chingana wakati. kandi nta muntu uzi igihe cye. Tena hakuna mtu anajua Saha n'isaha wogenda, na saa tunganya inzira zawe hakiri kare, tunganya inzira zawe. Uwiteka akiri ku ntebe y'imbabazi, cha rehema. kuko atubwiye ati Unatuambia eti umenyeshe iherezo ryacu, nijulishe menye ko ndi igikenya. None iherezo ryacu uyu mugoroba, buri muntu wese yitunganya imbere y'Uwiteka. Iherezo ryacu uyu